umuntu lazangahlala nathi sizohlupheka unokuhlala khabo baba unokuhlala khabo ukuze kulimala ulimbo lona la ngalela ngisho ufike la ngalelo walimaza umuntu wakhe no yazi you know what tina our aim job usibona sila umuntu nakafika athi achaza isitori sakhe asikwazi ukuhamba ngestori somntu omuntu. That's why we are here ukuzokuzwa isayide elinye. mina ngisebenza ngapha umako sakhe intwana leya ayisebenzi bafolile umbamba la endleleni ngoba babuye store bambethe mara asolo angithola ukuthi igroup le kafike after no because ngiyayizwa because vele meleni uthi umntwana ekhen phela khona yokuvela ukuthi kubangwa why lo angafuna beyimlinde ngapha iza ngixoxele yazi basho angafuna ukusayina basho why reason angafuna ukusayina protection basho bakambele bokufisa dana uyibonela nani dana thatha amagafenola then number 2 bafika bona bazo nafika ngenze protection order bona zange bayisaya that's their reason and angingeni ngifuna ukuthi no bona ba arrest amaphoyisa zange eze istatement samanga njani anebala ngithi nebala yazini bara akusuye mkwazi baqashe nomuntu ngakusibala ngamlando nobhudulayo aqashe nomuntu ashukuka abashwabulawe wewe you record yazi ngithuma nanithi statement zango bezizamanga ngibethwa ukuthi unebala and ungikhombisa into should akusuye mkwazile ne ayisuthi asungu umkwazile bekafuna negedini kabakambangise negedini yazi ngifuna sikhono umele yena mbulela ka defended phela gore go tswa gore ka mo o le ngwana go ile protection order wena o ka mo gating ka mo nya ka o tswa ka mo protection order negating ufuna understand igating yalla or ya like haiketa kwa why we see uze before ahlatshwa or after ahlatshwa uze before unyaka nka mo gating o tswa gore kuna negedini a tswa gore we bona yeah yazi ifuna sibenze njani befuna sikhathi umsana lo bamhlabile simbeke la sithathe lo wethu simbeke la sithi abantu bazositshela ukuthi abantu kanini bangani we understand so then sikhona ukuyirarulula from then but now mahese yangapha so and sithi ngicala into res azihlangana ngithi nabavula case the statement esimamanga mara ngapha umuntu nebala nokuthi uhlathile we understand and then niyavuma ukuthi umuntu lo bebala protection order. So now the protection order very protection order umuntu nabamsevi umuntu melanti mara akutsho ukuthi umuntu nakeze ngapha mele ahlathwe umuntu lo mele abuye ezothathwa amaphoyisa ngoba uphule umthetho chuthi utrespassile umthetho utsho njalo sibereka ngawo mesa kwana kwa baba record right akayo solo right amafuthala ngiyawezwa now awu nina ngiyabuza ngithi umuntu le sorry bakhonyana ngiyabuza umuntu lo umthelela umfana lo umhlabeni yena bebala naye thina simazi ngibetha ukuthi anima ngoba nje ubuya lapha babuye ukutshela mina ungalela ukuthi that's why ngithi ngibuza so because wathi ukhona la awa bamboni bona babona ngathi bamboni so okay fine as ngicela ngicela into wena sibize lo mfana lo kamhlanje bakane ka mo abatse yena iwa awa nna ke ra ke tsota mo abatse yena iwa or ke tleli yona protection order yaka mama mo gate mara la iphula so
a tsene motho ka mo a ba tsene batho ba le ka mo so nithi umsana lo akekho ngithi zobe ngiyayiphula nangithi ngicela ukukusetha zobe ngiyayiphula awu motho ga gona le mo yeah namara angithi umuntu nasiyafuna mhlawumbe ngikahlale because ga njole lena ba le berekisa go da rona ga njole ge nka tla ka satela ke batho ba tere jole ka lena so ke pere no ai rena re bereka so vele emapele sheng gana jole nna ge nka tla go la ke batho ba tere jole ka lena so Tina forma rina. so tin Bona, Tina stoka so. Tina stoka so, bereka so. lo ba tisa ni bona ba tukupe now ngiyile baba nangifika lapha into engize ngayo number 1 abangiphenduli bangitshela ngama protection order nangakayi nge-protection order nangikhuluma ngomsana lo yabo bayi-7 nangikhuluma ngokufuna umsana lo babuyele endaweni ye-protection order are ganya ka moshimanyana ka mmotsa ka taba ya protection order gore ba le protection order so that's why ke botsisha are o dietse batho ba botlhe ba jardae no is that one ngibawile ukusetha umuzi bami which I can't force ukusetha umuzi anginayo i-search warrant. Number 2 ngibawa i-case ngiyacabanga ukuthi i-case nizongilungisela lona sebakhulume nokunye ukuthi vele i-case baliphosile bona ngendlela yabo balikhulume on record so now that one nami ngizwa ngayo yathanda so now number 2 leyo anginamuntu ongaphezu komthetho kwaphoyisa alikho ngaphezu komthetho nogcina umthetho ekugcineni so what we're gonna do sizomfuna thina umthanda lo anytime ngobusuku singafika esikokora sithi sicela umuntu onje understand sangamthola umsana lo and no sokufuna i-search warrant sangamthola umsana lo nguye ozokutsho ukuthi kahle kahle yini umbaba because number 1 ikhabo batsho abamazi number 2 abana contact and there is no way umntwana wejardo ngingamazi and ngapha ufuna amaphoyisa number 3 anginama contact wa ayikhonakala into enjalo so now what we gonna do thina today sithoma yethu investigation yokufuna umsana lo ebathi bona bamazi you understand after Utepo ke na station right utepo lo na state kumthola ihlodimo ihlale sizibona bafethu mara namuhla yeah mara what we gonna do identical force ithoma yayo i-research sizoyivakatshela i-Donaldton station sizoyivakatshela isiyabuso station siyokhona ukuthola ukuthi kanti kuza njani ukuthi i-case umuntu ahlatshwe then i-case lingayiphambili whereas okungibethe khulu ukuthi basho nivula icala ngamala so nangibuza ukuthi amala njani umuntu anama holes wemuka mama yala aqala kunani izibariki J88 yeah retrospect akona gore ka fake J88 mataki ya khonega gore o ka bula case ba bua ba go yela protection order ya khonega no anene musadi order i-protection order wa bona mmeo one right ukuyiserve ngendlela thanda ayidwinjwa i-case for safety yakhe so into yongishona angavula i-protection order for safety yakhe mara ke what we gonna do now ukuthi thina siyokuthoma wethu ama-research with both police stations then sifune ne-search warrant ezosifunyaza ukuthi singene simfuna and namhlanje sizomfuna asikazi umtshela nabo asikazi obatshela nokuzwa ngathi sithi simtholile simbame ngesandla
o bolela monno lo tsebanye a re na o ba ngathekile nka theka mfanelo le mfana mfanelo ke mfana batho ba le bana ba le ba ga mka ke mfana ba ka se selo batho ba le go ba no ba ne ke sa rate ke lebele ke bana ba ka re ne ke ba godisha